mwese reka tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Alpha TV ni Rwanda twizere ko meze neza cyane. Tubahe ikaze mu muhango wo gusezera ku mugaragaro nyakwigendera Dr. Adel Zilane, akaba rero uyu nguyu yari umutoza wongerera imbaraga abakinnyi b'ikipe ya APR FC. Akaba rero uyu yari umutoza ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi Dr. Adel Zilane, akaba rero ahiruka kwitaba Imana, akaba rero yasezeho bwa nyuma i Kigali ku munsi w'ejo ku wa gatanu, ariko nabwo imiryango ye yageraga aho ngaha nyine mu mujyi wa Kigali. Reka mabwe muri Alpha nibigira, iyi ni Alpha TV Rwanda. Reka tugende tubabwire uko umuhango wagenze ku wa gatanu. Rero mu muhango witabiriwe n'umuryango mugari wa APR FC n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, mbere y'uko umurambo we ujyanwa iwabo muri Tunisia aho ugomba gushyingurwa. Dr. Adel Zilane wari umaze amezi 9 muri APR FC yitabye Imana ku wa kabiri tariki ya 2 Mata azize urupfu rutunguranye. Akaba rero ku isaha y'isa 17 z'umugoroba nibwo yasezeweho bwa nyuma mu Rwanda. Abagize umuryango wa Adel Zilane, ubuyobozi bwa APR FC n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Niyonkuru Zefani nibo abanjirije abandi gusezera kuri uyu wari umutoza wongerera imbaraga abakinnyi b'ikipe y'ingabo z'igihugu. Umurambo w'uyu munyatunisia ugiye kujyanwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe woherezwe iwabo aho azashyingurwa. Rero ni umuhango ngiye kugeza ko wagenze cyane mu buryo bwose kuva asezeye kugera bamutegura gahunda yo kumushyira mu ndege. Gutyo abafana rero ba APR FC n'ubuyobozi bw'ikipe bashyikirije impano umuryango wa Dr. Adel Zilane uhagarariwe n'umugore we Maha Beya ndetse na murumuna we Amin Zilane. Rero babashyikirije impano. Umunyamabanga uhoraho muri Minisports ku isaha 6 Niyonkuru Zefani yavuze ko iki cyumweru cyaranzwe n'ibihe bigoye kwakira muri siporo ya hano mu Rwanda. Akaba rero agiye bigaragaza byinshi. Rero ku isaha y'isa 12:57 aribwo chairman wa APR FC Colonel Karasira Richard niwe wari ufite ijambo, aho yavuze ko mu izina ry'ubuyobozi bwa APR FC n'ubw'ingabo z'igihugu akaba rero nabo rero bababajwe n'urupfu rw'uyu wahoze ari umutoza wabo, ati tumwifurije kujya aheza. Akaba rero yitabye Imana ku mpamvu z'uburwayi butunguranye, ngo yari umusore ariko umutima wagize gutya urahagarara. Twari tumaranye nawe iminsi, kubyakira byaragoranye. Twari dufitanye imishinga, umugore we ni senior therapist naho murumuna we ni muri urwo rwego. Hari ibyo twashakaga kuzakorana kuko ni ibintu ubona bitabinaha. Ibyo rero uyu chairman wa APR FC yatangaje ku isaha 12:50 umugore we umugore nyakwigendera Maha Badel akaba rero yavuze ko ngo u Rwanda ngo hari mu rugo habo ha kabiri. Yashimye umugabo we avuga ko ngo azita ku muhungu wabo w'imyaka 2 ndetse n'undi uri mu nzira atwite. Rero ku isaha y'isa 12:47 murumuna wa Adel Zilane Amin Zilane yahawe ijambo ngo agire icyo avuga kuri nyakwigendera. Mu gahinda kenshi Amin yavuze ko ngo umuvandimwe yakundaga u Rwanda ko ngo ariho yapfiriye mu gihe yabaye mu bindi bihugu nka Jordania, Arabia Saudite, Mauritania na Tanzania. Yashimiye ubuyobozi bwa APR FC n'u Rwanda uburyo bwakiriye Dr. Adel Zilane ndetse abashimira byimazeyo muri rusange. Uko APR FC yamenye iby'urupfu rwa Zilane byagenze bite, ni team manager wa APR FC retired Captain Ntazinda Eric yavuze ko ku wa kabiri tariki ya 2 Mata yari afitanye gahunda na nyakwigendera kugira ngo bajyane ishyorongi n'amaguru. Yamuhamagaye saa 5:20 inshuro ebyiri ntiyitaba.
nyuma y'iminota 10 nibwo ngo yahamagawe n'umushoferi we abwira uyu team manager ko yamubuze kuri phone. Binjiye mu rugo iwe basanga yamaze gushiramo umwuka. Kugeza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugeza ubu ngubu bacyakora iperereza ku cyateye urupfu rwa nyakwigendera. Saa 12:18 hari kwerekanwa amashusho y'incamake ku buzima bwa Adel Zlane. Abakinnyi ba APR FC batandukanye barimo kapiteni Niyomugabo Claude ndetse na Rwabuhihi na Apame Bemol akaba bavuze uburyo bari babanye n'uyu mutoza w'umunyatunisia, aho benshi bo yabagiraga inama y'uko bakora cyane bakazamura urwego. Team manager w'iyi kipe Tadi kapiteni Ntazinda Eric yagize ati yari afite umutima wa kimuntu, yari afite umutima w'urukundo kuri iyi si. Ndemeza ko yakundwaga n'abantu benshi. Yongeyeho ko ngo ikipe ya Simba Sport Club yanyuzemo yongeye kumwifuriza ngo yongeye kumwifuza imukubire gatatu umushahara. Biba ari nako bigenda mu ikipe ya Tunisia, ariko byose yarabyirengagije avuga ko yakunze u Rwanda. Umufana wa APR FC Munyaneza Jacques Rujugiro ati kubyakira byarangoye, yanyitaga weko kubera video y'indirimbo twabyinanye, yaba ari muri stade akampepera, yari umuntu udasanzwe. Saa 12:16 Shaibub Ali yahawe umwanya wo kugira icyo avuga. Umwe mu bakinnyi wa APR akaba n'umwe mu bakapiteni bayo, Shaibub Ali yahawe umwanya ngo agire icyo avuga ko uburyo bari babanye na Dr Zlane Adel. Mbere yo kumusengera, Shaibub yagize ati twari inshuti, ntabwo yari umutoza gusa ahubwo yari umuvandimwe. Saa 12:10 Shehe Mubaraka Nsabimana ayoboye amasengesho yo gusezera bwa nyuma ku murambo wa Dr Adel Zlane. Iyo ku isaha saa 12:06 umurambo wa Dr Adel Zlane wagejejwe ahagiye kubera umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Abakinnyi ba APR FC barimo Niyibizi Ramadan, Shaibub n'umutoza Ndanda bari mu bateruye isanduku irimo umubiri wa nyakwigendera. Amafoto rero n'ibindi byose nabibagezaho uko byakabaye kugira ngo muze gukurikira uko bimeze. Ariko ku isaha y'isa 11:60 nibwo Minisiteri ya Siporo nayo yari hagarariwe. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Niyonkuru Zephanie yageze ku cyicaro cya APR hari kubera umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri uyu Dr Adel Zlane. Umuhango rero n'umuhango uva ko wari witabiriwe mu gihe ku isaha 11:38 umurambo wa Dr Adel Zlane wari umaze gutunganwa neza no kozwa nk'uko bigenda mu mihango ya Kisilamu. Baherekeje bagiye guhaguruka bagana Kimihurura ku cyicaro cya APR FC aho bari busezerweho, aho bari mu musezero bwa nyuma. Nuko byari bimeze. Rusange abasportif benshi bari bahari, benshi ku mpande zombi amakipe atandukanye yari yitabiriye. Akaba rero nabonye n'umurambo wa Dr Zlane waje kujyanwa mu musigiti wa Rwampara. Urumva rero ko byari byinshi, bari bavuye ku bitaro bya Kacyiru, umurambo wari wajyanwe. Rero upango rero turajya tukwereka uko bimeze muri rusange muri iyi gahunda yose. Komeza banatwe gusa, ariko ubwire yuko n'ubundi gahunda uko yari iteye nuko guhera saa 10 kugera saa 11 kwa rufata umurambo, saa 11 kugera saa 11:15 kugera ku biro bya APR FC, saa 11:15 kugera saa 12 gutangira isengesho, saa 12:15 kugera saa 12:40 ijambo ry'umukinnyi, saa 12:40 kugera saa moya ubuzima bwa Adel muri APR bacijeho video nyine ko najya mbabwira hejuru. Saa moya zuzuye kugera saa 1:30 ijambo ry'umuryango wa Adel, saa 1:30 kugera saa 1:50 ijambo ry'umuyobozi wa APR FC, saa 1:50 kugera saa 2:50 gusezera umurambo, mu gihe kandi saa 2:50 kugera saa 3 ari isengesho ryasozaga. Bati Dr Adel Zlane, your life was a blessing,
your memory was a treasure. Bimwe mu byagiye bigarukaho cyane mu kumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Nabonye ibigo bitandukanye bya cyane cyane muri siporo, ingaga zitandukanye zagiye zimwifuriza kimwe n'amakipe. Iyi ni Minisiteri ya Siporo bati our heartfelt condolences go out to the family of Dr. Adel Zlane, EPR Football Club official and all football fans as we mourn his loss. May his soul rest in peace. Ati mu kababaro kenshi ubuyobozi bwa PFC buratangaza ko umutoza wayo wari ushinzwe kongerera abakinnyi imbaraga Dr. Adel Zlane yitabye Imana. Impamvu z'urupfu rwe ziramenyekana, twihanganishije umuryango we ndetse abakunzi ba PFC, Imana imuri uko idashira. Ibyo APR yari yatangaje ku munsi wo kwa kabiri ubwo yitabaga Imana. Isa nabonye ikipe ya Bugesera yanditse ngo umuryango wa Bugesera Football Club yihanganishije umuryango mugari wa PFC kubw'ibyago byo kubura umutoza wayo wongera imbaraga Dr. Adel Zlane, uruhukire mu mahoro. Amagaju bavuze bati umuryango w'Amagaju Football Club wifatanyije na PFC mu kababaro k'urupfu rw'uwari umutoza wayo Dr. Adel Zlane wongeraga imbaraga abakinnyi. Imana imwakire mu bayo. N'abantu benshi bagiye bandika, za polisi zanditse, Mukuru irandika ndetse n'andi ma equipe atandukanye muri rusange. Ngibyo nguko rero, reka tuvuge tuti Imana imwakire mu bayo.